Manta. Kunanta Pastor Sericio Patiño Gaibinigacian, Pastor Walajamasakanki y que Zayonecta Atisuman Conan a Dios Paj Palabrantapes compartir Pastor. Muy buenas tardes, Pastor Ño Pajman. Gracias, Cachun Tata Dios, maitachos Tata Dios que ojo unchaitawan guanchej tanto paritatapis y rupay joñisitutapis. Gracias Cachun Tata Dios amunas hermano Efraín napaykuy Tata Dios sutimpi maitachos kanyan karishanki sutia imanta pacha tukuy pakarin chanta kunampis ñaqaña qallarikunki hasta casi hora kuskantu taman falta nankama llankanayki kashan hermano Tata Dios ta servispa. Ajina kashan Pastor, pero chaywan pues maymunakuywan Tata Dios pa obran villankarena kashan también. Y mano galacho con una vez Pastor seguramente o aquí España palabra tagari y kaina kuna manta hinakari mana facilcho pero ya pues equipo kashan Pastor tokui Dios paj churakuspa Dios paj palabranta rakirina jipaj. Gracias Cachun Tata Dios maño pasta gracias Tata Dios man hinata tokui kamachis piskunachos ñaqa mantaña qallarinko Tata Dios palabranta rakirita haywarita maichus kashango Tata Dios paskamachisnin Calisto Kusipuma kikillantaja Julián Coronel maichus kango sumaq amigos noqaqta y anchaku sikuni paykunata vidas ninkota oqarisqanmanta en especial kay qhishwa parlayninchikpi ñuqaqa siempre tapukuni no chikanta tapukuni maypachachus hermanoy librerianchikman no hermano Efraín chamuspaqa watuykipuni kantaqa kashanguchu yachachikunas qhishwapi enseñanzas nispa no solamente kutichiwanki no kay Pastor Calisto Kusipuma y chanta Julián Coronel tal vez waqkunapiwanpa tal vez mana yuwarqanichu pero mana kanchu mana kayllapichu ni Cochabamba tukuy purinipi maskani mana puni tarinichu waq kamachis qhishwa qallupi yachachikunasta mensajesta munasqa hermano y chayraykuqa nuqaqa munayman tukuy piskunachos pastores uyarimushankichej obreros líderes kajkuna tomana desafiota atinapaj wakichikuyta imaraykuchus Tata Diosqa wakin kamachismanqa sutinchan Dios oqarinqa manchay hatun kuyukuyta qhishwaq parlaq ukupi ajina kaqtinqa maypachachus alabanzamanta parlaspaqa mana atimanchu ni yuyaytapi sutinta maychikachus kanku kan tal vez hermano Efraín yachanki mayqa ministeriosos kanku kay Bolivia enteropi Perupi y tukuy warlado hawa nacionespipis no pero chanta qhishwa parlaypi sutinchaq palabratari mayk'ataq kanku hermanos ni pastores kanku predicajkuna pero faltawayku creo astitawan tiempo kukunayku Dios mañaspa ajinamanta también abundananpaj atiparishananpaj yachachiykuna o estudios bíblicos qhishwa parlaypi ajinamanta atinankupaj aún ujkutipi watuwarqanku pastor manachu apamurqanki grabasqata chay mensajista nispa entonces materqanichu nima kutichiyta así que Dios mañana Tata Dios oqarichun hermanos ni Tata Dios pajkamachisninta qhishwa parlaypi pero chanta castellanopi parlasun chaypachaqa soashqa kanku hasta hawa suyuspipis kikillantaq kay Bolivia suyupipis ajina kaqtinqa wakichikuna hinamanta también pues kananpaj librería cristianapiqa sumaq mensajes yachachiykunas karishananpaj aqllarikunapaj hina imaynatachu alabanzataqa kaymanta munani yacharikuy alabanzamanta kay ministeriomanta no pero mientras ari yachachiykunasta qhishwapitaq mana atinchaqchu así que Tata Dios munachun mañana Dios manta y noqapish chay desafiota tomashani hinamanta Tata Dios yanapanawanchikpaj wakichikunapaj hinamanta ñawpajman rinapaj munasqa uyarikuqkuna también. Gracias Cachun Tata Dios man ñapisari qanchis hora iskay chunka uch'y t'aqayni uqniyuq t'aqayniyuq ña kashan hina kaqtinqa kay ch'isipi napaykuykichis kay sur ladopi piskunachus ñaqa uyarisharqani hermanosni napaykurimuwanku mañaykichis disculpasta ichaman wakinman atisuman sientikuyta hermanos consiervos chikan malhina pero mana chaychu porque sé que canches señor pe familia ancha kusikuni noqapaj o sea en vez de noqa paykuna bendicinayta paykuna noqata ñawpajta bendiciwanku sientikuni animasqa y ancha sonqochasqa y kallpachasqa atinapaj Tata Diospaj palabrantapas aywariyta hina kaqtinqa kay ch'isipi manaraq palabraman risaspa q'umuykukusun upisi oracionpi Diostatamanta paylla kananpaj kay tutapi parlaq noqanchikman hinamanta atinanchispaj sumaq kallpachasqa ñawpajman rinanchispaj
Hanaj pachapi tiakoq Diosatay kay chisipi kumuykakamuyki juntamente kay iglesia wasipi tata Diosni maytachus tukuy tarikuyku kunanqa kay tukuy kuraq kamachisniku kamachiwasqaykuman hina mana atinaykupaq tinkukuyta kay millay unquywan chaywanpish tata Diosni mañakuyku perdonta icha mana cabalnintachus ruwashayku mana imaynatachus ocupakunayku karqa kay diaspi tata Diosni hanaq pacha kosapi chay pichu cabalninpi ocupakushayku perdonawayku pero todavía kanraq punchaykuna atinaykupaq noqayku tata Diosni ocupakunaykupaq oracionpi alabanzapi palabra estudiaypi tata Diosni qhariwarmi chanta wawasniykuwan tata Diosni chaypaqtaq saqayku kay tiempota makiykiman qanlla bendisi maytachus qan waqaycharqanki kay punchaypi hermanoyta hermanayta wasinpi hogarninpi Diosatay hinataq tata Diosni kunanqa recibiyta munayku chay bendicionaykita qanllaman ari kachun tata Diosni pachi gracias nikuyku hinataq bendicinaykita siempre tukuy runamasniykutapis kay pacha enterota kay mundota Diosatay isapa nacionta Diosatay sapa departamento provincia pueblo o campus provinciapi kashanku qan Diosatay bendisi obreros ancianos pastores líderes evangelistas tukuyta waqaychay aún qallarispa físicamente Diosatay salud ninkuta kikillanta aún ichaman llaqta ukupi wakin runamasniykupata Diosatay jóvenes estudiantes universidad pata ima provincia mankakunata mikhunanku tuku kapushan kan kuyarikuy paykunamanta imayka runachus terapi hark'asqasta kashanku paykunamantapis kuyarikuy sonqochayta gracias qamanqachun anchata agradecikamuyku mañarikuspa may munasqa Jesucristo wawayka sutinpi Munasqa uyarikuqkuna kay ch'isipi tata Diospa palabranta ñawirikusunchis porque la verdad ñaqa hermanoncha Efraín nisarqa manami facilchu Biblia tahapi o sinoqa horaspa kicharpay ch'illmiykuspa y kichasqapitaq tarpanchik mayqin capituluchus libruchus chayta manami ajinachu no askhata Diostama mañana tiyan pero también uchkitantaqa sumaqta pone estudiana imaraykuchus palabraqa nin a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Chayqanita munan mana nisunchu Espíritu Santo yachachillawanqa Espíritu Santo yuarpachillawanqa nispa sinoqa wakichikuna tiyan tata Dios palabranta mana pastorllachu sino tukuy hermanosniypis kunachus Diospaq palabranta hap'inchik sumaqtapuni ñawirinanchis tiyan qhichwapita waq versiones kunanqa tiyan chaykunapipis atinanchispaq entiendeyta ahinamanta alimentakuyta porque riqch'akunman naranjata mikusuman qarallanta y qaranqa haya ajinata sinoqa antes naranja qaraqa ukitunpiqa sumaq juguito misk'i kan ajinata palabrantaqa misk'irichikunanchis tiyan chayrayku chay yupay chaynin palabraykiqa señor ancha sumaq misk'inin ajina kaqtinqa invitaykichik kicharinaykichikta Diostataq palabranta haqay Salmos 139 capítulo kashan versículo 15 y versículo 16 Salmos pachaq kinsa chunka isqunniyu hatun taqaynin chunka pisqayu huch'i chiklayninpi y chunka suqtayu chiklaynintawan ñawirispa kasunchis kay ch'isipi munasqa uyarikuqkuna kay hinata nin tata Diospaq palabranqa kay Salmos libropi maytachus castellanopiraq ñawirisun chaymanta qhichwaman atisunchis tigrayta no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios bendecicho en palabranta ajinamanta kunan kay ch'isipega parlarispa kasunchik hermanos ni hermanas tuku uyarikuqkuna nuestra biografía de los 9 meses. Imataq chayri no imatataq chayqa shan parlashan mangri. Parlaspaqa qhichwa parlaypiqa nisunchis imaynatataq qallariypi chay isqun killata maypitaq karqanchis maypiti yagurqanchis ñawpaqta es decir mamaq wisanpi maypichu sare sapa runa qhari warmi mamaq wisanpi rikhurimurqanchis qanchis killata perdón isqun killata tiyakurqanchik y chaymantataq ya pues lluqsimurqanchik kay suti qanchayman y chaymantataq bueno qallarinchis wiñayta y kunankanchis tukuypis kawsaq runa ichari entonces chaymanta waturikusunchis ari ikan yuakunki chay isqun killata imata farqanki maypiti yagurqanki
y tuta punchay gargachu puñurqankichu asirqankichu pukllarqankichu imata ruwarqanki chay mama huisampi achaymanta waturikusunchis. Ahina kajtenqa nin palabranqa kay hinata manamin pakasqachu karqani qanmanta mana cuerpoyqa pakasqachu karqa qanmanta astawanpis aún pakaysitupi hina sumaq mint'usqa hina hallp'awkupi hina wiñakurqani kanmin rikurqanki maytachus ari mamaq wiksanpi qallarikushaqti rikhurimushaqti ñawisniyki allinta rikuwarqa chantapis chay libroykipis sumaq qillqasqas kashan chay tukuy imachus imaynatachus ñuqa qallarikurqani o imaynatachus wiñakurqani mamaq wiksanpi chaykuna manata faltanchu chay tukuy chay kawsakusqay ni uju detalle ni uju ruwasqay o kawsakusqay munasqa uyarikuqkuna como nininchaq parlaricusunchaq imaynataq kawsayniyki karqa mama huisampi achaymanta waturikusunchaq. En esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Aquí encontramos la palabra embrión. Todo papá y mamá entiende qué es embrión. Un poquito dando una explicación muy sencilla y muy brevemente, pues se refiere a la unión del espermatozoides y óvulo del papá y la mamá. Es decir, que ese huevo fecundado en formación. Pero también, bueno, creo que nuestros jóvenes son más entendidos que los papás, ¿no? Como siempre en el colegio han recibido la enseñanza. Por ejemplo, los espermatozoides del hombre tiene 23 y también el óvulo de la mujer tiene 23 y sumándose se hace 46. Es decir, esto como que se llama cromosomas 46. Bueno, no cancha tata mamaka qhechwapiqa a ver parlarisunchis chaymanta imataq chayri. Bueno, pues palabraqa nin embrión. Para por si acaso qillqasqa kashan kay palabrapi. Ninchaq tal vez sullito nisunchis o chayri nisunchis o no sé si atisuma entiendeita como khuritu hina o challwita hina qallaripi tatanchaqmanta mamanchaqmanta como ninchis parlanchaq imapaqtus tatayqa mamayqa yumawarqa ninchaq, ¿no? Achaymanta parlashanchaq. Entonces qallarisqanchis ari uch'i naditamanta nisunchis wiñakuyta. Y chaytaq kashan kaykuna maytachus castellano palabrapi sutichakun chay iskay suti qhariqta warmiqta uchakuqtin y chaymantataq nuqanchisqa rikhurimusqanchis mana qharillamanta nita warmillamanta atisunmanchu runaqa rikhuriyta. Ahina kajtenqa kaypi Tata Diospaq palabranqa sutita nin ñuqaqa mana puni qanmantaqa pakasqachu karqani antes nin aunque pakaypi hinapis karqani wiñakuspa ichanta nin qan rikurqanki ñawisniyki rikurqa embrión ninchaqña kasqanta huch'i nisunchis khurito nishanchis hina mana ni digamos rikuncha hinapis noqa huch'is tupuni maytachus nin kan qharipiqa ashka chay espermatozoides waranqas chaykunataq solamente uqsitulla kan, o sea nuqanchis kanchis el más vencedor maychus nuqanchis atirqanchis mamanchispaq matriz ninman yaykuyta hinamanta mamaq óvulo nisqa chaywan uqchakuyta chaymantataq runa karqanchik. Interesante hermano niykayta yachaqananchaq. Chaymanta ñawpaqman rispallapuni kunanqa waturikusunchis ari. Ñawpaq puntupi qhawarisunchis ari imaynataq karqa entonces nuqanchispata chaypi qallariyninchis. Es decir, kunan munaymantumpi tata yuarikunanchista kan ari mamaq wisanpi kashaspaqa may llaqtapitaq campopichu llaqtapichu maypitaq wiñakurqanki. Ashka mamas ninku ari nuqaykuqa unayqa hasta uywa kanchapi nasikuqkayku qarapatapi nasikuqkayku kunanqa sumaq colchonpatapi wawaqanasin ninku. Y kan riyuwakunkichu chikanta t'uqpirisunchis ari tumpata qhawarisunchis yuarikusunchis porque creo que tal vez mana yuwakunchaqchu nimata nista wakin ninku ari mosqoypi hina yuwakuni ninku pero sin embargo
unay tata mamaka nehkanku imata chay wawaqa sunsu wawitaqa yachanqari nispaqa uladoman churarpaq kanchik mana importanciaman churaschu kanchis pero cuán importante kasqa hasta chay sullu wawita kasharqanchis chaymanta pacha kawsayninchis Diospaq ñawpaqinpi kanqa tal vez nishanki kay uña wawita imata entiendenqa sunsitullarqa ninchik pero sin embargo waturiki mayk'aq ima días manta horas manta o semanas manta killamantachu richin acaso kawsayniyuq runa según kaypiqa nin embrión kashaqti tata Diosniy ñawishniyki qhawawarqa ninqa Dios tataqa kawsayta qwasqanchaq chay primeros minutos o chay primeras horas manta pacha pay qhawawarqanchaq pay yachawarqanchis qharichu warmichu wiñakuq rishanchis chaytapis pay yacharqa chayrayku kunanqa waturikusunman tatas ninchaqmanta yuyarispa mañakuykichus disculpastas icha uchikitanta chay heridata icha chay cicatrista t'uqpirisunchaq pero allin kashan maypichus kunan yaki tantasqa kashanchis qhari warmi wawashninchiswan a pesar que wakinpataqa wawashninchis caro lugarpi tiyakunku o wakinpataqa tatasninchis caro lugarpi kawsakunku mana ladonpichu kanchis chaytaqa sumaqtapuni tomananchis tiyan en cuenta maypachachus nuqanchis mamaq wiksanpi kashaqtinchis tatanchis mamanchiswan casaduchu karqanku qhipanpitaq waturikusunchis o chay tatanchis mamanchis como mana palabrata yacharqankuchu chay pachaqa tantallachu tiyarqanku concubinados ninchis o chayri hermanoy hermanay nuqanchis pata tatanchis mamanchis mana palabra yacharqachu y paytaq tatanchis kasqa soltero mamanchis soltera nasechikuasqanchis y mientras wawa kasharqanchis mamaq wiksanpi chay pachari imaynatataq abuelitos ninchis hatun tatanchis hatun mamanchis qhawawarqanchis suyawarqanchis chayta waturikuna tiyan imaraykutaq kayta hermanos niy mencionani imaraykuchus tata Dios familiataqa churarqa kay pachapi tataqa qhariqa mamata tatata saqispa uqchakunan tiyan warminwan y chaytaq kashan chay santo matrimonio imaypachachus concubinados nispa mencionani chay pachaqa imaraykuchus abuelos ninchismanta pacha karqa kay yuyay amaraq kasarachinachu imaraykuchus tal vez mana igualanqankuchu mana congenianqankuchu y problemas mayaykunqanku mejor facilta concubinadoqa t'aqarpakunqanku chayrayku tiyarichinaraq qhawarinaraq igualanqankuchu manachus nispa chayta hap'ikuspataq ari hasta kunankama sigue todavía tantakuy tiyan o concubinación tiyan y chaytaq mana biblikuchu qhipanpita hari nisharqani hina hay veces aycha munaywan atipachikuspa mayqin nuqanchista soltero kashaspa soltera kashaspaqa ari atirqanchaq yumarpayta wawata y wakinqa gracias Diosman reconocenku o tiyakunku chay mamawan o chay warminwan o samaychus wawan tiyan chaypaq mamanwan pero wakintaq saqirpapunku entonces chay kashan qallaripi maytachus nuqanchis mamaq wiksanpi kashaspa sufrirqanchis aunque tal vez willawarqanchis ari qanta suyashaspa waway kasarakurqani o manaraq kasararqanichu tantallaraq tiyarqayku bueno cuentawanchis tatanchis mamanchisqa pero imata kaywanqa yachaqasunchikri imapaqta kayta parlashanchikri tata Diosqa hermanos niy palabranpiqa nin maypachachus hermanos niy lo que Diospaq uqchasqantaqa ama runaqa taqachunchu Diosqa uqchaykun qharita warmitaqa maypachachus altarpaq ñawpaqinman chayan celebrananpaq matrimonionta chaypi tata Diosqa uqchaykun chay iskay vidasta wakinqa ninchis ari bueno mana tanto importantechu iglesiamanta religionmantaqa ñaki casado kani civil nexta nispa wakinqa confiakapunchis pero sin embargo manaraq Dios bendicioninta churanchu chay qhari warmiman chayrayku cuán importante sichus nuqanchis tatanchis mamanchis karqa concubinados entonces mana tatasninchisqa qhari warmiqa bendecishqachu kasqanku y nuqanchista ñapis hamusharqanchis ñallanta entonces y cuanto más todavía maypachachus tatanchis mamanchis mana tiyakurqankuchu sinoqa tinkuspa maypipis ari nuqanchista yumuwasqanchis disculpawaychis chay palabramanta
hinamantata hari ni siquiera wakinqa wawasqa riqsinchikchu al final tatata mamata, o sea en especial tatata porque tata ripun uhladoman mamallawan tiyakun wawaqa y al final qallarin waturikuyta qhipamanraq yuyaystuman chiyaspaqa maypi tataygachanri pitaq tatayri riqsiyta munani y riqsiyta munani nispa imanintaq felicitanaypaq ninchu munaykukunaypaq ninchu mana señorpaq palabranta riqsiq wawaqa nin pinkullayman kay rato kay pachitampi wañurquchiyman ahinata nin. Entonces chay kashan consecuencias maypichus wawa wiksapi kasharqanchis chay pacha pikunataq karqanku imayna estadopitaq tatasninchis karqanku aún señor pikaspa o mana señor pikaspa porque mana solamente cristiano rapichu matrimonioqa kanantian sino que igual católico pipis tanto civil y tanto religioso kallantaq. Y mientras unasqa uyarikuqkuna chaypi también kallankutaq nisharqanchis sina abuelitos kaqkunapis o hatun tata hatun mama ninchis chaykunapis mama wiksanpi kashaqtinchisqa munakuywanchu shuyariwarqanchis alchisituyqa nasenqa ojalá qarisito kanman ojalá warmisito kanman nispa o chayri ima yuyaywantaq qhawawarqanchis mama wiksanpi kashaqtinchis munayman icha kaypi kay momento mayqin hatun tata hatun mama uyarishan alchisitos niguita enterotacho qhari wawaykita warmi wawaykita munakurqanki manchay munakuywanchu suyarqanki o chayri chiqnikapurqankichu munasqa tata y munasqa mama imaynatataq kuraq wawitaykimanta pacha chay sullk'a wawitaykama kan apaykachakurqanki mama wiksaykipi sinch'itachu munakurqanki tatapis munarikuqchu mana señorpi kaspaqa maytachu sari tata mana señorta riqsiqqa kuraq wawasta en especial hasta aún neganku rechazanku eninku noqapaqchus nichus noqapaqpis nispaqa chaypiqa chay sullu wawitaqa chaytaqa uyarishanchu o chayri qasillatachu parlakushan nichu o imatapis entienden chay sullu wawitaqa wiksapi kaspaqa yachay allinta porque chay wawaqa espiritun sumaqta uyarisharqa sumaqta entendisharqa chay abuelitos imatachus piensasharqanku parlasharqanku chayta imatachus sari chay padre soltero también wawanmanta negaspa nisharqa mana crenichu noqapaq kasqanta nispa chay tukuyta chay wawaq espiritunqa entendisqa recibisqa hinamanta iskay kaq puntoman risunchis astitawan sut'inchaspa ichanta ninkay hinata ¿qué daños hemos sufrido o recibido en los 9 meses? Entonces kay isqun killataqa maytachus mama wiksanpi kashaspaqa manchay munasqachu wiñakurqanchis o chayri chiqnisqachu rechazasqachu seguramente chay killaspi wakinqa mana tukuychu gracias Diosataman rechazosta qhisachasta karqanchis criticasta karqanchik maldicionesta recibirqanchis familiares ninchikmanta maytachus tal vez tata wañupun o mama wañupuqtinqa jovenraq wañupuqtinqa ujuan tiyakurqa tatanchik mamanchik riqsirqanchis madrastata y kallarqanchista wakinqa ari maypachachus chay padrastunchis wawayuq karqa madrastanchis wawayuq karqa también riqsirqanchis hermanastrasta y chanta noqanchista tal vez piskunachus waqtatawanña wiñakurqanchis chaykunata como noqanchis como entrenados hina imanatachus. Entonces noqanchis sari chaqamanta chay isqun killata maytachu sari wiñakunchis mama wiksanpi aunque tal vez por alto pasarparqanchis sari nispa nicha nimata yachanchu nimata entiendenchu munasqa hermana munayman kaypi t'ukurunanchikta waturikunanchisqa entonces tal vez kan mana yuwakunkichu ichanta watukunki porque kaywan tumpata samariman chawpincharispa kasunchaqa yupaychaywan pero familiapi kampuni oveja negraqa nispa runataqa parlaqta uyarini imaraykutaq imamantataq maymantataq hamun kay oveja negrari entonces ñapis chay qhipanpi kay yupaychaymanta atisasunchis astawan sut'inchayta ahina kaqtinqa hermano Efraín atisuman riyta yupaychaykunaman hinamanta atinanchikpa sigue Diospa palabranta sut'inchayta kay chisipi manara noqa nasikusiaqpi mamaypaq puysanmanta pacha qan aklakuwarqanki Diostat
Manarah nasisiahti tata Dios nika pai wahya kuarka. Manarah nasisiahti tata Dios nika pai wahya kuarka. Mamay pahwisan man dapat jawagay kuarka. Dios ahya kuarka pai suti jawarka. Dios ahya kuarka pai suti jawarka. Tukuy muna kuiwana pai kamuy kichel. Papa soy Gerardo Vergara, mama y Cristina Vegamonte. Tukuy familia Vergara Vegamonte Cajunama. Manarah nasisiahti tata Dios nika pai wahya kuarka. Manarah nasisiahti tata Dios nika pai wahya kuarka. Mamay pahwisan man tapaja hucuy situy mata kamacing kanay pa Dios ahya kuarka. Mamay pahwisan man tapaja hucuy situy mata kamacing kanay pa Dios ahya kuarka. Jai cuman ayu pa jai mang Dios nihyaita. Jai cuno kakong kakuy mang Dios nihyaita. Pai no kata yakuang yu pai jahnay pa. Pai no kata yakuang hatiku nay pa. Jai cuman ayu pa jai mang Dios nihyaita. Jai cuno kakong kakuy mang Dios nihyaita. Pai no kata yakuang yu pai jahnay pa. Pai no kata yakuang hatiku nay pa. Napay kusuncher Potosilla tama. Betanzos, Orco, Pitichi, Tumusla, Yahuisla, Cotagaita, Tupiza, Villazón. Gracias kachun tata Dios maitachos kay tata Dios pah kamachen yupaycharin tata Dios pah bendicionenga kuyakunenga manjay hatun. Ahinamanta munasqa yurikunay maynatachos palarik sharganchis sari mama huiksampi tiagorganchis isqun killata chaymanta. Como nisharganchis hina maypichu sari chay isqun killata muchukurganchik wakinqa rechazasqa qhawarasqa maldecista familiares ninchaq niqta ichanta padrasto o madrasta mana allintachu munakuasqanchik ichanta kikillantaq también todavía ña entenados o hermanastras. Maypichus familiares manta parlaspaqa o también tata mamapis chay hina rabia kaqtin suerawan mana allin kawsakuqtin ñuqchaqa yernaqa
hasta tal vez piensan son que tumpen nispa ay kay wawataqa wañuchikuymanpis kay hinataqa suyrayqa chiqnikuwa uma munakuwanchu. Y aska mamas confiesanku qhipama munarqani abortayta, munarqani wihch'uyta kay wawaytaqa. Y kunanqa kay wawayraq sumaqta uywakuwan, sumaqta munakuwan nispa. Waqaywan yuyarikunku. Pero chaywanpis ari munasqa uyarikuqkuna munayman waturikunanchista también iñawirisuntaq chaypaq Diospaq palabranta haqay Jeremías libropi capítulo 20 versículo 17 y 18. Qawarisunchis kay último puntuta kashantaj cuáles son las consecuencias. Imata hari maypachachus kay hinata pasanchik chiqnisqa qawarasqa maldecizqa, entonces imata chay qawarasqa chiqniwasqanchik rayku qawarawasqanchik rayku hamun noqanchik imaynataq al final nasenchik. Palabran kay hinata nin. Porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Kay profeta Jeremías se minesta sutincharqa inerqataq. Imaraykutaq mana mamaypaq wisanpi wañupurqanichu. Imaraykutaq mana mamaypaq wisanchu karqa nuqaqta sepulcroyqa. Chaywanqa mamayqa para siempre embarazada nuqamanta quedakunman karqa manaña kay pachaman chayamuymanchu karqa nin. Imapaqtaq mamaypaq wisanmanta lluqsimurqani. Kay hinata llank'ayta sufrimientuta nanayta rikunaypaq, kay hinata atinaypaq sufriyta tukuy llakikunata kay pachapi. Aleluya, gloria a Dios. Maypachachus pasasqanchis mama wisanpi chiqnisqa maldecizqa, rechazasqa. Achayrayku wakinpata wawashninchisqa kasqanku resentidos. Chayrayku wawashninchis kasqanku rebeldes, caprichosos, frustrados. Munasqa tata, munasqa mama. Mayqa wawashnikichus qanta munakusunku kasusunku. Ichanta kan ninki pimantach sari tatanmantach hamun, mamanmanta hamun. Hatun tatanmanta, abuelangmanta hamun. Pay sahra, pay micha, pay ahina nispa. Es que mama huisanmanta pacha chay wawanchis mana manchay munasqachu kasqa. Mama huisanmanta pacha mana chay wawanchis sumaqa yupaychasqachu kasqa. Por ejemplo, solamente maypachachos wakinman Dios tatanchis qowanchis puro warmi wawata. Y munanku qhari wawitanku kananta. Ichanta qallarinku suyakuyta maypachachos usuri rikurin mama chaypachaqa kusikunku ojalá kunan qhari wawa kanman nispa. Pero llakipa qhari warmi wawallataq nasikun. Tata mamaqa manchaytachu munakun chay sullk'a wawata. Unquqtinpis munakuywanchu hampichin chay sullk'a wawata. Puro ashka warmi wasqa kapuwanku wañuchunpis ari nispa chay sullk'a wawataqa chiqninku. O a lo contrario, qhari wawa puro kaqtin munallankutaq warmi wawanku kananta. Munasqa tata, munasqa mama, entero wawitas niykitachu munakurqanki hasta wisapi kashaqtin ichantakunankamapis munakunkichu. Manachu mayqin wawaykita ahinata piensarqanki, mayqin wawaykipaq qhari puro kaqtin y warmi puro kaqtin rechazarqanki. Tata Dios yachan maychus pay qowanchis qhari wawata wakinman ashkata wakinman pisita. Achayrayku wawashninchisqa kasqanku resentisqa sunqu p'akisqa sunqu nanasqas. Achayrayku kanku rebeldes, o sea, mana kasukuyniyuq mamaman chay rato simipi kutichikuqkuna, mana mamanmanta llakikuq, mana sunqunta nanachikuq. Chaymanta kanku caprichosos, gustunkuta puriymunanku, gustunkuta ruwayta munanku, chantapis kanku frustrasqas, es decir, mana contentuchu kanku. Achayrayku kaypi kay palabra Jeremiaspata ka libronpi ñawirinchis ari nispa nin watiqmanta
imapaqtaq mamaypaq wisaqmanta lluqsimurqani. Kay hinata sufrinaypaq nanaypi ichanta kay tukuy kawsakuyniypi kananpaq kallpaypisiyan sayk'ukuy y tukuy sufrimiento. Tal vez mana laduykipi ahinata parlanchu, pero mashka qhari wawas warmi wawas arrepentikunku. Ashka wakin noqanchikpis ninchis antes k'aspipis uywapis kayman karqa ama kaymanchu karqa qhari nitaq warmi. Ashka arrepentikunchis nispa wakinqa desconformes kanchis kay qhari sexo kaywan, os decir qhari o warmi kanchaywan. Warmi antes kayman karqa wakinqa ninku qhari antes kayman karqa kay hinata sufrinaypaq kanchis. Tata Dios qanta aqllakusurqa. Achayrayku mana noqanchis atisunmanchu descontentakuyta o desconformes kayta. Ahina kaqtinqa tukuchananchispaq ñawirisunchis kay Jeremías librollapitaq kashan capítulo 1 versículo 5. Kay hinata kunanqa sonqochawanchaq Tata Dios iniwanchaqta kay hinata kay Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Manaraq mamayki huisanmanta lluqsimushaqtiyki noqa qantaqa riqsirqaykiña. Manaraq nasimushaqtiyki, manaraq paqarimushaqtiyki, kay pachaman chamushaqtiyki llimpucharqaykiña, santificarqaykiña. Qanta aqllakurqayki kamachiy kanaykipaq tukuy nacionesman palabrayta apanaykipaq. Unasqa jóvenes sipaskuna piskunachus uyarimushankichik, y si tal vez ahinata tatanchis mamanchis llakipi sufrimientopi wiñachikuarqanchis o chayri pobrezapi también o padrastowan madrastawan wiñakurqanchik, pero sin embargo kaypi nisunki Tata Dios kunanqa nuqa qantaqa waway aqllakurqayki. Ahina kaqtinqa ñuqanchikman imataq kunanqa correspondewanchis sonqochakunanchis, gracias Diosman riqsinchis Diospaq santa palabranta, ahinamanta ñuqanchis atinanchispaq sonqochakuyta, perdonta Tata Diosman mañayta y perdonayta tatanchista mamanchista. Ikiñapis casi tukuchananchispaq ñawirillasunta kay Salmos libropi capítulo 22 versículo 9 y versículo 10. Salmos libropi iskay chunka iskayniyu hatun t'aqaynin kashan, huchichiqlaynintaq kashan isqunkaq y chunkatawan ñawirisunchis. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aleluya. Munasqa tata, munasqa mama, kay hinata Diosata palabra niwanchaq. Kanmin ñuqataqa mamaypa wisanmanta pacha orqamuwarqanki. Kanpi ñuqaqa confiakuni imaraykuchus ari qanlla ñuqataqa waqaychawarqanki aún mamaypaq marqayninpi ñuñushaqtiypis. Chayrayku ñuqaqa anchata confiakuni aún manaraq nasishaqti qan yachawarqanki qhawarqanki mamaypaq wisanmanta pacha qanmi ñuqaqta Dios niykanki. Aleluya. Munasqa tata, munasqa mama, maypachachu sari ñuqanchik wawanchik karu llaqtaman ripun y mana chayamunchu watasta o killasta, mana wayharimuwanchikchu, mana parlapariwanchikchu, nima haywaykurwanchikchu. Ichamanqanta pukusharqanqa es que mana tatan allintachu educarqa. Es que tatan wañukurqa wawallalaq kashaqtin y chayrayku machu wawayqa wiñan ninki. O chayri qanqa huchachanki kay suyruyman kay suyrayman nispa huchachanki. Pero sin embargo wawallaraq wisallapiraq kashaspa dañosta recibisqa chayrayku. Por ejemplo, abuelitata noqa uyarirqani aún wawallaraq noqapis kasaspaqa sumaqta alchisitunta qhari wawataqa marqariykuku, sumaqta puni munakun much'arikuspa hinataq qallarin makisitus nimpis k'achitu ñawawitaqtaqa chari. Chanta chakisituntapis qallarillantaq qaquyta alchisituyuqa qhari q'asapisayaq nispa. Pero chaymanta imatataq nin, hinallamanta munakushaspaqa ninqa ay k'achitu chakisitus nimpis, kay chakisituqa warmi hayt'aq chakisitu nispa.
Munakushan abuelitaqa mana cuenta kunchu chay hatun mamaka, pero sin embargo chaypi ari maldicionta churaykun chay alchinman, maypachachus chay wawaqa hatunyan hatuyaspataq warmichakun imana señorpas palabran yachaspaqa, chay chakisninqa chay abuelitan chay hatun maman maldesisqan raykuqa chay chakiqa warmitapuni haych'anqa. Entonces, y chaylla ejemplo, y estoy todavía acá en ashka ejemplos, pero sin embargo tiempo rayku mana tisachu hasta alargaita, pero munayman kunanqa waturikuyta tata mama siqan uyarishanki chayqa imaynata punitaq munakunki wawitasniykita. Tata Diospaq palabranqa niwanchik hermanosniyki noqanchik imaynatachus Noeqa hermanosniy tanto qhari warmi chay 15 qhari wawaqninwan sumaqta ocupakurqa Tata Diospaq ulqusninpi. Felicitayki tata mama maytachus qan wawasniykipaqqa sumaqtapuni mikhunasta mana faltachinkichu sapapunchay, sumaqta mikhukunku, sumaqta vistisqas kanku, y chantapi seguramente herenciatapis wakichipshankiña, lotitapis, wasitapis, autotapis. Felicidades munasqa tata, munasqa mama. Pero kay lado espiritual ta ari maytachus ari kashanku o necesitan wawasninchik ari sanidad interior ta y chaytataq mana waturikusqanchikchu. Maypachachus mamaqa qhipakun kunanqa también munani jovenesman parlapariyta mamanchis qhipakun llaqtanchispi y chanta imaynatataq paykuna yuyanku nuqanchismanta. Yuwakuni ñuqa mamitaymanta maypachachus siempre anchata tardaspa tal vez iskaykllata imachinkajkani, pero siempre chayajkani maypachachus celular ña conseguij karqaña chaypachataq paypaqpis conseguipuq kayku y chanta wayjaq kayku parlapayaj kayku y chanta payqa mana conformechu nimayna contentochu kaq. Pay niwaj kayku parlayllata wayrapi hina uyarini rikuykichikman abrazaykuykichisman risin sonqoyqa contento kanman. Ima radio parlamun hinata chay aparatitupi parlamunkichik, pero mana noqa chaywanqa contentakunichu nisqa mamayqa niwaj kayku. Munasqa uyarikuqkuna imaynatataq kunanqa kawsakushanchis allinchakanman Tata Dios permiten kay familia tantasqa kashanchis manachu allin yanakusunman sonqochanakusunman qhari warmi wawasninchispaq ñawpaqinpi hinamanta wawitasninchismantapis perdonta mañakuspa qayllaykusunman. Maypachachus hay veces mama waqan hermanosni nanay tiyan cuerpompi problemas tiyan noqanchis tatas esposos kaqkunaqa sumaqtachu yanaparinchik waqayta. Hay veces tal vez wakinqa todavía ni suma imamanta chayta waqashanki chayta noqama kasunichu asikuni noqa chaymantaqa nispa yachanchik warmiqa kasqa hermanosni frágil cristal vaso p'akina hina nin apóstol Pedroqa. Entonces maykaqtaq palabraqa maypichus niwanchis Romanos libropiqa qankuna ukupi uqchasninchik waqaqtinku waqaychik kusikuptinku kusikuychik ninqa. Imayna uqchasqa kashanchis familia, mana kunan tantasqa kashanchis chaymanchu referikuni, sino aunque karupipis tiyakusunchis, qayllapipis tiyakunqa wawasninchis tatasninchis, kashananchis tiyan sumaq uqchasqa Señorpi. Paykunamanta yuyarikuspa Diosmanta mañapuspa chay kashan sumaq uqchasqa kayqa. Entonces allin kanman kan si sus ahinata kan mama piensarqanki wawitaykita ahinata wiksallapiraq kashaqtin chayqa ichaqan payman churaygurqanki chay heridata kan tuqsiygurqanki clavowan cuchillowan hinapita ahina wawaykiqa hawasunqu hina mana familianmanta llakikuq hina wiñan. Achayrayku wales kan mamaqa reflexionashananchis kunan ñaki kashanchis juntos reconciliación ta ruwananchis qhari warmi kikillanta wawasninchikwan ahinamanta Tata Dios nuqanchikpaq mañakuyninchistapis uyarinanpaq. Ama qhawanallachu ladunchikpi esposa tukuy wawas mana munaymanchu mama waqaspa kashananta. Maypichus mamata uyarirqani ni piwan parlarikuyta atinichu, ni piwan mikhuykusun niyta atinichu ch'isinpis, wayk'ukunipis mikhunata, hina pachan mankapi mikhunaqa mikhushaspa wawasniymanta yuwarikuni. Y qallarini waqayta nin mamaqa. Waqayta saqsaykuytawanta puñukapuni nispa mamaqa parla. Aleluya, Señor Jesús. Mayqa mamachu sahinata sufrinku
wakanku karupi o kayllapi wakin munasqa tata ama permitichu esposayki warmiyki wakananta qallaripayman chimpaykuyta abrazaykuyta mamita maña waqaychu nispa si palabra nin waqaqtinku waqallaychaqta nispa kanri jovencipas yachankichu mamitay ama waqaychu nispa sonqochayta mamitay munakuyki perdonaway sichu rabiachiyki nispa kay momento munasqa uyarikuqkuna Diosta taman q'umaykurikusuncha mañakusunchas perdonaway tata Dios nispa may kachus nuqanchis wiñakurqanchis ahinata sufrispa pobresapi campopi abuelitunchis hatun tatawan hatun mamawan wakin wiñakurqanchis pero perdonay amanichu kay saqra tatasni kay saqra mamay nispaqa antes bendici ña que palabranta yachanki tatay Dios ni kumuyka kamuyku kay chisipi anchata pachikuyki Dios tatay kay palabrata wasaykimanta tata Dios ni mama wisampi kachaqtiyku señor kan sumaqta qhawarqayku tal vez tatayku mamayku mana chayta tantiarqachu mana palabrayki yachaspa chayrayku tal vez mama wisampi kachaqtiyku wakinta kachikni warqayku rechazawarqayku wisch'uymunawarqayku mama wisamanta abortaymunawarqayku perdona Dios tatayta mamayta y kay momento mañakuyku perdonta si mayqa wawaykuta chiknipayarqayku o mana munarqaykuchu nasenanta perdonawayku Señor gracias Dios tatay kay kacha palabrata qosqaykimanta kanto kay bendici chay tukuy heridasta hampi sanuyachi kachun bendisisqa sonqochasqa chay herida perdonasqa kachun sanuyachisqa kachun yachayku Señor kan cruzpi clavasqa yawarniykita hich'arqanki atinaykipas sanuyachiyta chay heridasniykuta almaykuta cuerpuykuta espirituykuta kanqa waqaychay tata Diosniy sanituta sichus hermanosniy qhariwarni mana allintachu kawsakusharqanku tumpata aysaykachanakuspa tanqanakuspa sonqonkuta nanachinakuspa tata Diosniy kay momento Señor kachunku allin yanakuq sutiykipi tata Diosniy mañakuyki kachun reconciliación perdonakuy kachun tata Diosniy hinamanta sichus wawasta wakin tata wakin mama Señor ahinata qhasacharqanku rechazarqanku chaypis perdona Dios tatay haqay tatata haqay mamata haqay wawaspis kachunku sumaqta munakuq tatankuta mamankuta ama wisch'urpachunkuchu ama qonqarpakuchunkuchu tata Diosniy antes yuyakuchunkupuni siempre tata Diosniy qanmanta oraciónpi mañachunkupuni pero mana atinkumanchu niyta karupi tiyan hinapis kanqacha nispaqa antes Dios tatay esfuerzota ruwaspa chayamuchunku waturqukuchunkupuni tata Diosniy sichus kawsakunraq chaypachaqa tatapis mamapis gracias qanman kachun anchata pachikuyku kay tiempomanta y kay wayra simitapi tata Diosniy bendicipoyas kata y tukuy kamachisniykita y tukuy wawasta tukuy waqcha wawasta tukuy warmisapasta Dios tatay tukuy piskunachus como tal vez entrenadas sina wiñakurqayku o padrastoa madrastawan wiñakurqayku perdona chay padrastota perdona chay madrastata tata Diosniy mañakuyku sutiykipi ahinamanta ni mayqin familiaykupaq ni tiyuykupaq ni tiyaykupaq muna waqaychayta munaykuchu rencorta rabiata sino perdonayku bendeciyku tukuy familiaykuta y munakuypi kawsakusaqku ñawpaqman risaqku gracias qanman kachun kay k'acha palabramanta gloriata honrata qanman hukamuyku mañarikuyku agradecespa gracias tapuspa Dios tataq Dios turiq Espíritu Santo sutinpi chay tukuy maldición maychus karqa abuelos niygumanta tatas niygumanta chay vicios chay onqoy hamusharqa tatas niygumanta chay saqra kawsayninku pasamusharqa nuqaykuman qutusqa kachun Jesucristo sutinpi kayku libres Jesucristo sutinpi hinamanta kusi sonqo libres kanaykupa sientikunaykupa manaña yuyarnaykupa hinata sufrichiwarqa hinata waqachiwarqa nispa tataykupaq ni mamaykupaq antes perdonanaykupaq y munakunaykupaq Señor hasta kutimunaykurasqaman gracias qanman kachun may munasqa Jesucristo wawayki sutin mañarikamayku gracias tapuspa amén.
Muchísimas gracias, Pastor Sericio Patiño, Ajinata compartir Vargaigo, Dios pase miniscanta, gracias, Pastor. Agradeceico, Tata Dios en Chimanda Cantapes, Yana Pasbacachon, Maitapuni, ya sumas palabra, Huagarbachiwaigo, Pastor, y en cariño Pajman, Pastor, siempre, Ajina Somag, Dios pase miniscanta, parimospa. Bendiciones, Pastor, tal vez imitatado, en su manera, Caron Yaragapchaspa. Gracias, Dios Otamangoni, y siempre estaban día tras día, sienten el Señor bajo presencia, Guasipi y Campas Guasigipi Cascanta, y creo que no canesa, hermanos ni hermanas, canches iglesia del Señor, Guasimanta, familia canches Cristopi, y Dios atacanta bendición, y Anapachon, y Anchacusicuni que hay tiempo manta, y creo que chayamon tiempo, no ganen siempre familia paja. Familia usted con anchispa, allí ana con anchispa, agenda castenga maitache y palabrata, y chagari con cesare, callarina, obra manchureita, o sea, rueita, ama cachana chachu, ni maeken familia anchispa, recientista, ellisca, piñasca, o songopi, o acaichaspa, sahratiyo, casahratiegas, sino que munacuna, aunque tal vez mana señor Pichu aquí en familia anchas, pero cheon bendecina, perdonana, y namanta son cotiacuy, piña o paz marilanchispa, y namanta listos cananchispa, Ana Pacha Gloria Man Señor Juan de Ponanchispa. Amén, muchas gracias, Pastor. Huascutica Magachón, cualquier momento, Ajinata Dios Psiminos Cantas, realización. Dios bendiga a Pastor, y Naya Toki Familiata, y también Toki Radio Hermo Cantas, Pastor. Asca Magachón Ari. Tata Dios bendición, hermano, y tu cuidaricuscunata, hermano sunchista, esa pauta, Dios pas camachisnindapis, y Tata Dios sigue hasta bancachón usaspa vidas ninta camachisnindapis, que llanta cae ministerio tapis, hermanos, ni creo que cae reparación y Tata Dios gracias, o utilización camachisninta como ninchina en vivo, en directo, pero también animani, hermano, ministerio de alabanza y maipi con angacharis, hamarishancucho. Sama chungucho, sino que huasinkumanta pacha yupay charichungu cha instrumentoan, a pesar creo que con anga ministerio que necesitan hatuchas parlantesta, consolasta tucuima, pero callanta instrumentos criollas ni sina chaywa empezar yupay charine huasimanta, porque mana atisungmanyo solamente iglesia yapi chairi eventos castellano yupay y con anga chairi kutapurikun solamente, ¿no? Con todo respeto. Tata Dios bendecicho en tucuita chaywa tucuinin cesari wakichikona calpachakuna ruana sirvina señor pa tucuinin chillancana. Tata Dios bendecicho ngari uftawan kutimuna kama cacho. Amén, muchas gracias, Pastor. Ascamayari.